Lishonile Mbukeli wetindzaba nalamuhla Tita Bukhoma Auckland Park eJozi Mkhulukhaya wetindzaba SABC laku SABC 1 nakulehaye nati lethamba impili. Any vote is inconsistent with the Constitution and invalid. Inkantolo yemtsetfosisekelo ikhiphe sinqumo sekuthi iPhalamende kufanele isukumise luhlelo lwekumgudluda esikhundleni Mengameli Cyril Ramaphosa eludzabeni lwePhalaphala. When he was leaving, they didn't tell us. They was fixing the brakes, but because myself, I'm not a mechanic. I didn't know anything about it. Labasinze engotini yebhasi lebulele labasiphohlongo eLimpopo labe basuka eMalawi basola umshayeli ngekunganakekeli ibhasi. At Jersey, and people will then say, Maga, this team looks like Pirates and Chiefs. But these are the teams that are coming here to scout these players from the national team. Licembu lesive lema under 17 ama Jimbos litawubhekisa eMabombo kule Morocco kulembela Sondlo. Inkantolo yemtsetfosisekelo ikhiphe sinqumo sekuthi iPhalamende kufanele isukumise luhlelo lwekumgudluda esikhundleni Mengameli Cyril Ramaphosa eludzabeni lwePhalaphala. Lenkantolo lesetulo eveni tibeke eceleni tiphumo tekuvotelwa kwembiko wesection 89 ePhalamende ngenyanga yeNgongoni mhla til-13 ngemnyaka wa-2022. EFF seyiphindze yagadla futhi kumengameli. Lolu dzaba lwePhalaphala lufaka ekhatsi tinhwete amadola seMelika letebiwe President Mengameli Limpopo ngeNdlovana nga-2020 sephindze lusenkantolo lomthethosisekelo lapho ikhiphe umyalo ukuthi alubuyele ePhalamende kuyosetshenziswa kahle tiphumo talombiko lithimba lelitumele kulolu dzaba. Ramaphosa to use his conscience and resign as the president of South Africa and go and face the impeachment. We can't have a president that is doing the work of president and doing the work of impeachment. He must concentrate on one. This is not just a case of EFF and ATM versus Mr. Ramaphosa, but it is about our democratic order in our country. And the DA is not going to protect any criminality if there is criminality that is actually then ultimately found. Whatever the court decides is what the court decides. President Ramaphosa maintains that no person is above the law and that any allegation should be subjected to due process without fear, favor, or prejudice. Sekretary ANC ukuthi isibona njani lesinqumo lapho khona ingesasuye makhonya ePhalamende. Sikubutile Mbukeli ukuthi njengobe sesiphumile isinqumo ngePhalaphala inkantolo yemtsetfosisekelo kanti sithi Mengameli Cyril Ramaphosa bekumele ke atiphendvulele ngalesigigaba. Ngekubuka kwakho ke asivuni ihlangothi yini na umbono wakho? Siyabonga kakhulu ngokuthi isinqumo esihle sigcine siphumile upresident akashiye phasi kungena upresident omusha abhekane namacala akhe akuPhalaphala. Mina ngokubona kwami siyavuna msakazi ngoba uyabona ukuthi inkantolo nayo iyabaleka ukuthi ithathe isinqumo ngokwayo ithatha manje ikhomba back ePhalamende kodwa silindele ukuthi iPhalamende lizoqhubeka liyephi msakazi. Udabeni luka Cyril Ramaphosa ngodaba lwasePhalaphala soza aboshwe sidala sikhumbule lokhu ukuthi unamandla onke. Kusinqumo lesihle kakhulu leso ngoba kukhombisa kona ukuthi lana eSouth Africa kude umuntu longehla kwemthetho kwamele ukuthi nangabe umuntu endele okungasikahle avele enkantolo atikhulumele. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe wakutiphendvulela ngawo. Uqhubekela embili nalo ludzaba samukela Sinawo Thambo lokhulumela iEFF Velonke. Sikubingelele sikwemukele tindzabeni Sinawo. Sibingelele nabantu ababukele. Asakhona yini emacembu leninawo ePhalamende lesenikhulumisene nawo ukuthi ke anesekele kuqhubela embili luhlelo lwegudludwa kwemengameli esihlalweni ngapheceledi impeachment process? Themba ukuthi asiyakhona siyazi ukuthi masiyakhona iATM African Transformation Movement ibihamba nathi kwaye before impeachment process constitutional court before Democratic Alliance belilungu leGovernment of National Unity nayo yayisuppose ukuthi impeachment process ayiqale eParliament asazi manje ukuthi masakhuluma
into efanayo because siyazi ukuthi manje bayingxenye ye-government of national unity manje sikubona ukuthi bazohamba ne-constitution okanye bazohamba ney'khundla abanazo ezominisa ngohulumende but thina siyavuya kakhulu ukuthi i-constitutional court ivumelana ne-EFF ukuthi awukhona ukuthi ufuna ukuvota malunga ne-involvement ye-corruption and ne-involvement yokuthi kumele uphenye umongameli we-South Africa. Zawukhawuleza ukuthi umbhalile lesipilo we-National Assembly ukuthi asiqale ne-impeachment committee siqale imisebenzi sibize abantu abazokhuluma iqiniso ukuthi kwenzekani ngevele ePhalaphala. I-ANC inamalunga lamanyende ePhalamende kunani. Niyalubona yini lolu dzaba lufinyelele ekomidini lelibuke tindzaba letiphathelene nekugudluta mengameli njengoba ke kusafute kuvotwa? Itoya ecommittee i-report ye-independent panel eyabhalwa uJustice Sandile Ngcobo. ANC ndayizaba yingxenye yalo committee. Mafika ekuvotweni i-ANC ikhetha ukuthi izawuvotela ukudefenda umongameli as an individual. Ingadefend i-constitution of South Africa after taking the committee. It's going to be up to i-voters alayo South Africa ukuthi kubone ukuthi i-ANC ayinandaba nabantu bakuthi inendaba ukuthi defende i-corruption. So sinayo iwari and sina-stress ukuthi kuzovotwa kanjani. Yethu ukuthi makusekho i-accountability, sekho i-transparency, abantu South Africa babone ukuthi umongameli South Africa naye must-subject himself to the rule of law. Sinawo ingabe ke singalinzela into ehlakalo tekuphathamisa kuhlala kwePhalamende uma ngabe ke timfuno tenu tingaphumeleli njengoba kwenteka ngaphambilini ngesikhathi nilwisana neludzaba lwenkandla? Singaya through constitutional process sabuyela court ukuthi isiphinde kwasetshenziswa majority ukuthi ka-undermine i-accountability nokuthi umongameli athembule ukuthi kwenzakani vele Phalaphala. Sizawusebenzisa yonke indlela ukuthi sikwazi ukulwisana nayo lo corruption leyo. Asithi ukuthi safuna sibuyele kuyinkathi zenkandla kodwa sawusebenzisana nezinye i-political party ukuthi bezoshow ukuthi iPhalamende ingaphi ingxenye ye-corruption leyo. Sinawo asibonga kakhulu isikhathi sakho. Sibonga kakhulu sibonga nababukeli. Sinawo Thambo lokhulumela i-EFF Velonge. Kanti ke lokhulumela i-ANC Mahlengo Bhengu uthi ke lenhlangano iyasamukela lesinqumo kanti itasibuka kabandi. Bhengu uthi lenhlangano angeke iphikisane naso kepha ikhathatekile ukuthi imengameli uyaqhubeka nekubukana nalolu dzaba. Been at the center of advocating for support for the rule of law, support for our constitution and the Bill of Rights. And at this point in history, we're not going to back down on that. We are going to respect the judgment, we're going to study the judgment, and we are going to do amends where we need to do amends. But I suppose you will agree with me, it's too early in a day to offer a comprehensive more detailed and reasoned response. But we do want to assure our people that the fact that we went into the struggle, the liberation struggle, is because we wanted a country that is run according to the rule of law. Kanti ke kubuka inqubomgomo yePhalamende nalokufute kwenwe kuya embili samukela umhleli wetindzaba tembusave SABC Mzwandile Mbeche. Asikubingelele Mbeche sikwamukele Mhleli. Sibonge sibingelele ababukeli. Ingabe ke sifike njani la sikhona khona nyalo ngePhalaphala kanti futhi ke ngibani lo wavota nakuphuma umbiko lobe uthi mengameli kufanele atiphendulele? Uzokhumbula ukuthi ngomhla ngo December 13 2022 ngesikhathi udaba lwePhalaphala luvela ngoba phela lwathi mangabe livela kwaba nezinkulumo eziningi kwase ukuthi ke iPhalamende laseliqoka ipanel kumbe ithimba elaliholwa iloyo owayinhloko yamajaji uJudge Ngcobo ukuthi libheke ukuthi njengoba kunezinkulumo zokuthi ke kunezimali ezatholakala eplazini kaMongameli ngabe ikhona into engekho kahle eyenzeka ukuze ke kodwa likwazi ukufikelela lapho kwadinga ukuthi ke lifune abantu abanolwazi litheke mangabe leyo panel kumbe lelo thimba lithula umbiko walo ePhalamende ukuthi nanku umbiko and kulombiko mhlambe kungenza kuba umongameli kunento kumele ayiphendule kodwa ngoba phela kwakuumbiko loyo wePhalamende iPhalamende okumele liqoke ukuthi lenzane ngayo laqoka ke ngaleso sikhathi iPhalamende ukuthi cha siyawuzwa lo mbiko siyezwa lento eshiwoyo kodwa thina njengePhalamende hayi asizokuthatha sizovele nje ke sikhohlwe yiwo uthema kwenzeka lokho ke
amanye amaqembu awenela athi hayi bona bacabanga ukuthi iqembu elalibusa ngaleso sikhathi iqembu iANC basebenzise amandla abo ukuthi ke bewugqibe lo mbiko base bethi ke ngoba asenele sizofuna enye indlela yokuthi ke sizame ukulandelela lento into ke esisalele manje ukuthi sithathe lo daba siluse enkantolo yomthetho sisekelo nebala ke njengoba sibona kwenzekile namhlanje ukuthi inkantolo yomthetho sisekelo ithi naphezulu ukuthi iParliament lalenza umsebenzi walo kodwa alenzanga ngezinkambiso okwakufanele lenzele ngazo yingakho ke isinqumo sithe cha akuphindelwe eParliament kuyolandelwa izinkambiso kahle akusho ukuthi mhlawumbe umongameli kukhona into embi ayenzile kumbe wenze kahle kodwa iParliament alilandele imigudu ukuze kutholakala ukuthi ngempela kubamba nje emlonyeni kancane Mbeje singawubona yini mhlawumbe inhlangano leti ngaphasi kweGNU tisekela mengameli kulolu dzaba angithi ngenakho ke ebengiyakhona ukuthi akuyi ngokuthi uyamsekela noma umsekeli into ebalekile njengoba nguchazela nje into ebalekile akukhona ukuthi banosekela ubani inkantolo ithe njengamalungu eParliament lapha landelani inqubomgomo yokuphenya lolu daba kuzothi mangabe seliphenywe lolu daba inqubomgomo kuzokwenziwa njani eRebecca ukuthi kuzosungulwa ikomiti ecishe ifana nale komiti esiyibonayo kaMkhwanazi ngenxa yesikhathi Mzwandile ngidawucela ukubamba la okay kulungile kodwa ke bekithi ngizaba ukuchazela abalaleli asibonge kakhulu isikhathi sakho ngomzwandile Mbeje umhleli wetindzaba tembusamve SABC kanti ke labasinzile kulengodi yebhasi leyendeke edvute nase Witflang emgwaqeni N1 ngaphandle kweLuitri Hard eLimpopo itolo bathi ke lengodi ibangwe kungasebenzi kahle kwemabriki basola umshayeli wale bhasi ke ngekushaya indiva lenkinga yale bhasi le bhasi beyithwele bantfu labangemashumi lasitfupha nakunye isuka eMalawi ilibangise eJozi nakuletinye ke tingcenye italelive Labanye labasinzile babuyele endzaweni yesigameko bathatha imithwalo bachubeka nendlela. When he was leaving, they didn't tell us. They was fixing the brakes, but because myself, I'm not a mechanic. I didn't know anything about it. Litiko letekutfutsa kulesifundza lithi litawuyiphenya imbangela. Utsi bavakalisa emavi envutvuto kwimindeni letsikametekile kanzi ke nalabo labalimele balulame ngekushesha. Kepha uthi lokubavisa buhlungu kakhulu ngamabhasi langekho esimeni ukuthi angahamba kanye namaloli lagijima ngesivinini lesisedolo. Kuyimbica badzala ukuthi lendzawo kwentiwa yini ivame kuba netingoti. Kuletinye nasibuya etitolo. Simo selitulu siqhubekile nekuba sibe esifundzeni saseMpumalanga Kapa nalamuhla kuletinye tingalo ke kubite ukuthi bantfu bashiye imiti yabo baye etindzaweni letiphephile. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba mawucedza kungena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi kanti kuphindze kutholakale futhi etingondleni tekuxhumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, TikTok, X na ku SABC Plus. Lamuhla kuhlangana iminyaka lengemashumi lamathathu kwaqala kusebenta umthetho sekelo ngaphasi ke kwenzandvo yelinyenti lena ke inqophamlandvo lebengeke lenhlangano lesakatela sive ihlale ingayibungati njengoba ke nakuyo waba netinguquko letinyenti nakungena umthetho sekelo wenzandvo yelinyenti kubungata lelanga sibuka luhlangothi lwemalungelo oluntu lacizwe ngaphasi kwawo umthetho sekelo kwenaba kuloku sikhulumisana na JB Sibanyoni losadi semthetho nemalungelo eluntu asikubingelele sikwamukele tindzabeni SABC Sibanyoni. Ngiyabonga Maseko ngiyabulisa ngibingelela nababukeli bayo SABC 1. Sibanyoni eminyakeni lengemashumi lamathathu ingabe ke kuhanjwa kiyo yini imigomo yemalungelo eluntu ngekusho ke kwemthetho sisekelo? Akuhambi ngale ndlela ephelele gelekece ngoba umthetho sisekelo wakhuluma ngeinto letineni ukuthi kufanele kwenziwe ini nani okubonakala ukuthi kufanele kube umehluko uma ubuka isikhathi ngaphambi komnyaka ka1994 futhi ubuke isikhathi
emva kwaleminyaka ka1994 uma sikhuluma ngalo mthetho sisekelo iconstitution yayikhuluma ngale zinto letinhle kakhulu okunye kwakhulunywa ngendaba yetindlu housing ukudla food namandi kanye ke nokuthi kube khona tinguquko noma lishintsho nakukhulunywa ngendaba yempahla nasikhuluma ngendaba yempahla sikhuluma ngendaba yemihlaba ukuthi nabantu laba balelive lase eMzansi Afrika nabo babe nawo umhlaba kude kube nyalo tholakala ukuthi bayincane kakhulu laba abanomhlaba abawuthola bethathele wona kanti ke enye into singayikhuluma indaba yetomnotho i-economy ukuthi setandleni talaba bavela eNtshonalanga. Kule minyaka lengamashumi lamathathu inganani inzima ledlalwe ngemalungelo eluntu? Yona inengi kodwa ayifinyelelanga la kufanele ukuthi ifinyelele khona ngobe uma ukhuluma ngemalungelo eluntu siyathi ukuthi kukhona lenhlangano ekuthiwa inhlangano yamalungelo weluntu eSouth Africa i-South African Human Rights Commission sasithatha ukuthi idaba namandla alingana namandla womvikeli womphakathi i-public protector ngaloke naku sekuthiwa yona i-Human Rights Commission itawusebenza ukulalela ukuthi ikhalo tikuphi nakuphi kepha nangabe kutholakala ukuthi lo muntu lophula malungelo akavumi ukuthi athathelwe tinyathelo inhlangano lena yamalungelo oluntu elaphena ku sahluko sefinqa chapter 9 institution kufanele kuyiwe ekhodo manje ke ngamane uyathi ukuthi bantu be South Africa abanayo imali batayithatha kuphi imali yokuthi nangabe kuba khona labo baqinayo bangafuni ukuthi kube khona linguquko bathathele tinyathelo yokukhodo. Sibanyoni asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngibonga lithuba lokuthi ngikhulume nawe encamane ngiyabonga kakhulu. NguJB Sibanyoni sadise emthetho nemalungelo eluntu. Kanti ke isimo selitulu sichubekile nokuba sibe esifundeni saseMpumalanga Kapa nalamuhla. Kuletinye itingalo kubide ukuthi bantu bashiya imiti yabo bayeta indzaweni letiphephile. Kusitshela kabandi ngalesimo moyeni sinasisipho Ncumbe lo inzatheli yeSABC. Sisipho kafishane nje sichazele ukuthi kuchubekani lapho. Masibulise silapha eSt Francis Bay namhlanje kummandla waseGqorha nalapho abahlali abaye basuswa emakhayeni abo beziswe apha kweliholo the Seaview Community Hall elokishi exayibizwa kuthiwa yiSeaview izolo besise Nelson Mandela Bay apho besijonga indlela lemvula ininzi iye yachaphaza khona ingakumbi kwilokishi zakhona ezifana neKariyerha kodwa namhlanje sikummandla wase Gqorha ndizosuka nje kancinci apha ucolleague wami umcebisi anibonisa ukuba kweliholo abantu bahleli apha nanjengoko besusiwe kumakhaya abo kukho indawo ekuthiwa iKomrefir ke indawo eyaphuphumala amanzi umlambo apho ke kwaphuphumala amanzi abanye abantu ke kwanyanzeleka ukuba mabaze apha sibona ukuba baziswe omatrasi kuziswe omatrasi apho banolala khona kunye nengubo kuba sisazi ukuba kuyabanda so imeko apha nangona imvula iye yathomalala kwezinye indawo kodwa apha kulommandla wase St Francis Bay ingathi isawa sisandothetha nabanye obhuti apha abathi bebezojonga abantu abasondele kubo ifamily zabo kuba besithi izindlu zabo azihlaleki kuzo so imeko isemaqongo apha umasipala usazama unqanda lamanzi kwiKomrefir ukwenzela ingenzi imonakaliso ongako kodwa ke njengoba silapha nje sisazama uthetha nabahlali sizama uqonda ukuba ikachaphazele kangakanani lemeko yezimvula sisazi ukuba iarea ezithile
ezithile, they saw upwards of 400 millimeters of imvula in terms of the thickness. So imeko isebhlungu kwezinye indawo apha kweliphondo, kodwa ke sisazi ukuba kwezinye indawo noko ikhona i-relief in terms of abantu bayakwazi ukubuyela kwindawo zabo, kodwa ke kule veki zayo kusalindeleke ukuba izobakho imvula ezowa, ndicinga ukuba kuthiwa ngolwesibini izophinda ibuye le mvula. So i-precautions are still high, and abantu abahlala kulo mmandla wase St. Francis Bay ingakumbi kweza ndawo zisondele kulamlambo bayabongozwa ukuba bathathe into zabo basuke phana so that they can be their lives can be saved at least at this moment, ngoba i-situation is still very uncertain. Sisipho, asibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngusisipho Ncumbe, inzatheli yeTindzaba SABC yeKhoga. Kanti ke nasivakashele emakethe etimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Kutemidlalo licembu lesive lema under 17 amajimbos litawubhekisa emabombo kule Morocco kulembela sonto. Leli cembu lesive liyodlala umcizelwane weAfrica Cup of Nations emcizelwaneni wenzebe yemhlaba leyengcile. Leli cembu ke lafinyelela esigabeni semkhumula jezi. Amajimbozi ahlangene eJozi lapho alungiselela khona iAfrica Cup of Nations letawudlala eMorocco sukela evikini lelitako. Baqeqeshi baleli cembu basibalungisa tinshwana tsite nje kuleli cembu ngembi ukuthi bafulathelela kuleli. Umqeqeshi Vela Khumalo uthi Tindzaba letithi yena ukhetha abadlali base Gauteng kuphela athi silo nezenani liciniso. Check the origin of all these players. I can tell you now. Check each and every player that is there on the 21 players that we have selected are not coming from Johannesburg. I think it's not all, maybe only Madondo is from Soweto, but the rest of the players are coming from different provinces. Nozinti waleli cembu Lwandiso Khatebe lophinze abe ngikapteni walo uthi yena unelithemba ukuthi batawukwenda kahle nabafika eMorocco. There's no doubt that we'll qualify, but this team's objectives are to win the tournament, obviously make the semi-final and final, and yeah, just stay there as long as we can, because we know we can do it. Leli cembu lesive lebafana labeneminyaka lelishumi nesikhombisa litawufulathela la kuleli ngelisonto Nzambama. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti Tindzaba SABC eJozi. Kuna Sindisiwe Mlangeni kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe. Angithatha ngadodoti imbili Rebecca ngibingelela umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sixoxisana nato dadi Tindzaba temthetho sibuka naso isijobo senhloko yamajaji Mandi Samaya nganalolu dzaba lwephalaphala. Sawuphinze sixoxisana nabo bahlati beTindzaba tepolitiki sibuka ukuthi lokho kusho ukuthini ngelikusasa lamengameli Cyril Ramaphosa tepolitiki. Angithatha Tindzaba ngitibuyisele eGoli. Sibonge kakhulu kuye Sindi kuyaguca dalamuhla asiphindze sihlangane ngalokutako letela maleti tingensimbi yesikhombisa ngesizulu ngaphuthelwa simo selitulu nento zakhe mathebula ngemva kwetitolo indzaba akube ngilendlela. Sibingelele sikwamukele kunasi simo selitulu kusihlwa namuhla ngwane lomuhle siwakhuluke kuRebecca neTindzaba kanze ke masibuka sithombe sethu akhombisa ukumahla kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe ifunza lethu ligwini livi kakhulu kade sifunza kwaZulu Natal njengoba lapha kuye ke la 30% kanjalo nengcenye esifunza ke la eEastern Cape ngalo lomuhle libalele ke mabuka ke la impumalanga yelive ngalo lomuhle kanze ke naselangela kusasa asesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 60 nobe ke 30% mabuka ke la kakhulu kade kwaZulu Natal kanze ke limbonye ngemafu kanze ngalo kwaloko likhombisa ke kubalela cishe ke la Evan Lonkana ngalo lomuhle kanze ke
isixwayiso lesivela ba South African Weather Service elangeni lakusasa likhombisa ke ukugubha amagagazi lwandle kakhulukazi eThunzeni lethe ligwini live ngalo lomuhla kusihla namuhla kanti ke la naselangeni lakusasa ngalo lomuhla sichubeke njalo ke lesixwayiso njengoba lichubeke njalo lelwandle litnika ke imandla njengoba ke lichubeke njalo nekugubha ke emagagazi kanti ke masibukele amazinga eshisa kutheme njani kakhulukazi elangeni lakusasa masibuka ke sifunza ke la iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku21-19 ngalo Bronkhortspruit kanjalo nase Springs ngalo lomuhle 18 mawubuka ke la eJohannesburg njengoba likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto kanti ke iLimpopo indzawo lefana nabo Liphalale lapha ku27 elifuthumele kanjalo nase eMusina Thohoyandlo kanjalo wehlele eGiyani ngalo lomuhle nakuphalabulwa ngaye ke la 28 kanti ke sehlele sifunzeni eMpumalanga indzawo lefana ke la nabo eMalahleni lapha ku19 kuyabanza ke isekunde ekseni ngaye ke la 1 kubo Emelo kanti ke eMkhondo lapha ku23 ngalo lomuhle kanti ke eMbombela likhombisa ke kuphola kuleto indzawo leto KwaZulu Natal indzawo lefana nabo Mnambithi lapha ku21-22 Pietermaritzburg eDurban lapha ku24 kanti ke mabuke Port Shepstone ngalo lomuhle lapha kuye ke la 23 kanti ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Mthatha lapha ku21 wehlele kuboxonxe kanti ke emakhanda nakhona ku21 kanti ke nobeke egqibeka ngalo lomuhle likhombisa ke kuphola ngaye ke la 22 kanti ke iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku21 bo Glen Williams 22 kanti ke Beaufort West nakhona ilipholile wehlele kubo George ngaye ke la 20 kepha ke Cape Town ngalo lomuhle lapha kuye ke la 17 kanti ke sifunza iNorthern Cape indzawo lefana nabo Sutherland kuyabanza ke ekseni lithi -1 kepha ke liphole ngekhathi ke Nzambama kanti ke eDR lapha ku17 mabuka indzawo lefana nabo Kuruman lapha ku19 kuleto indzawo leto likhombisa ke la kuphola kanti ke iFree State indzawo lefana nabo Bothaville lapha kuye ke la 20 kanti ke eVietnam kuyabe kubanza ke ekseni ngaye 1 ukunyukela ke kubo Fixburg kanjalo nabo Bethlehem ngalo lomuhle kepha ke Nzambama libe lapha kuye ke la 15 kanti ke sesiphetho sibuka ke la sifunza iNorthwest ngalo lomuhle mabuka ke la indzawo lefana nabo Rustenburg lapha kuye ke la 20 wehlele kubo Potchefstroom ngaye ke la 19 ngalo lomuhle kakobe ngikuphathele kodwa busuka bube ngilobuhle malangeni lamahlema.